asemtshela hayi mina kumnandi kodwa siyahalalisa siyahalalisa ubaba wethu ndonkulu ubaba ungakithi singindimile ujamu nebhotela akukho ngekho lapha phambi kwethu uManazaretha ahamba wasikhala ngani wanamanzi siyaphuza hayi baba uyayifihla kwakwaziwula kodwa nasiyabona ukuthi wena waDaletha ukhombe emva kwakho uthi limlile lana ngasemva kwakho uwe nje wenza lento phambi kwethu ayikho into ehlulayo nanibonile bombela singana sakhona baningi abafowethu bakhala phose indaba nendaba bathi hayi silinde uJesu uzawubuya thina ushombo sebuyile ubuyile ubhombela phambi kwethu uManazaretha manje siyejabule kanjani omama babekhala nobaba bekhala lapha mabuyile sisikhumbuzo yathi inyanga ezulu sifika yathi ukulunguza mbona ibhombela seqhamukile nalo emva kwayo yathi phansi silile amen namhlanje siyajabula nami ubhombela phambi kwethu bakhala abafowethu nodadewethu wozani mazulu selivuniwe isango wozani khona lapha ey'ntabeni Manazaretha manje siyaqhalalisa nje ezingakho uzophendula manje abafana baphendukile kodwa zohasa mina ngumsebenzi kabhombela ubaba wami ngihlalele ngitshena ngithi ubaba wami waveza ubhombela ukuzala ekhona nami nje uba ngilapha nje ngumsebenzi kabhombela nami ubhombela lapho wathuka ukuthi Manazaretha manje ake sikhulume ngalo phambi kwethu ufike kuthina mhla ka-14 inkosikazi itshelelo ikhanda isihambelani kanye ilahlela ingane siyifunile egolini yayifuna iphumutha yabuya zathi idedelele ngathi hayi bafuna ihlala lapha inkosikazi phambi kwethu engathiwa thina kuthiwa singushembe ngathi hlala yonabo khona ingane yakho uza nawo ushembe Manazaretha ku-14 mhla ka-28 wangenisa isikhumbuzo Manazaretha manje uthi abengenisa isikhumbuzo lapha ebuhleni sathi ungene ebuhleni nathi inkozini kamakhosi yayiphuma yayihambe emabhilidini eThekwini yamlanda umntwana wenkosikazi yawubeka la emathangeni yayinikuyisa thwitha woza nkosikazi nansi ingane uye ubhombela umanokolo selivuniwe hayi we ungahlali emanzini Ngekhethe inkosi enkulu yasebuhleni kwaManazaretha lokhulumako umama uPastor umsebenzi kaNkulunkulu ewozawoza uMaduka dala nanje
abantwana bokuyikhonza inkosi yezulu ngiyacela ushenge umqalo wendlela ngikhuluma amabili emathathu amazwi ngizowabeka ngokuzwa abazali bami ngoba bona baphenduka kumqalo wendlela bayakwazi usizo lomqalo wendlela bethi mayikhuluma obabathintanani lapho nje ukubona kwakhe irishabheli lapha yana njena sathi silandela ukubhombela ezoemkhayidini kuyokwakhiwa umzi wasemkhayidini uthi wathi mayiflathela kule ndawo wathi mayiflathela kanti kulomgodi kule ndawo ahamba kuyo bathe mabezwa abantu ukuthi kuzodlula ushembe la ushembe izinja kayifuni uyazenyanya base bengumgodi bayigqiba izinja ziphila mabethi ukuflathe nathi inkosi yaflathela nabantu ayihamba nabo ngoba abazali bami baphenduka kubhombela wasethi lota bamkhona abantu abakhalakho lapha wasehlehla wasekwele emuva wasethi mbanina basebemba bafika izinja ziqhitshiwe ziphila zingabulalwanga waseyikhishwa lezo zinto mangizwa abazali bami bekhuluma ukuthi lezo zinto zawathathwa zawubekwa ejudiya lapho zahlala khona batwana bakhe basezulwini umsebenzi kabhombela mkhulu kakhulu kuthiwa wathi mayifike intaba ezasemapondweni esehlele esekhathele wasebuza ukuthi hawu ake ngiyalele umzi wenkosi lapho ukuthi umaphi na base bemkhombisa bethi nanku umzi wenkosi wasesifuna ukukhuleka khona ngithola isikhundla wasesekuntambo sekuhwala mayifika khona bise beyikhulekela inkosi yasezulwini abakhona iy'nduna zakhona kukhona umuntu kaNkulunkulu lapho ucela isikhundla sokulala mase kwaseyibuza ukuthi le nkosi ubani nalowo base bemchaza ukubhombela wasethanda imfundo lapha ekhaya lowo udimbuza abantu awu usho njalo naye wathi ukubhombela uqinisile ngeke ngikhulume nangobona magazi mabili njengoba uzobizwa nje enkantolo ngomsombuluko kuzophela ukhosi bakho mabeshoka emampondo bathi ngempela wathi mayifika le nkosi ifika enkantolo ibiziwe kanti izotshela ukuthi isikhundla siyayiphelela ngoba uyise uNkulunkulu batwana bakhe bokuyikhonza inkosi yezulu silandela iqiniso lamaqiniso njengoba wathi mayifike entabeni zalapha kithi wadangezwa mabekoka basendleleni wami wafikela khona wafikela wayikhuphuka kwaJabu lapha eNelisi usayahamba usiya komkhwanazi ngoba wathi umkhwanazi sizokuthiwa khona umuntu kaNkulunkulu lapho uzofika mabefika nesikhulumi bekutshele phela nathi akhuphuke ezosibona wayeseyakhuphuka babezana wayelusile eqeleni ekhambezane eNelisi ihamba into sezulwini wasebuza indlela ukuthi hawafana indlela eya komkhwanazi ihamba ngaphi lapha uthi babezana ukuthi ngase ngiyalela ngase ngihamba lapha uthi ngase ngithi umkhapha kancane ngoba wayelusile waseyibona indlela wasehamba wasethi uyazi mina uthi ngathi cha baba angikwazi uthi wakhombisa impilo wathi mntana ngeke ukhombisa impilo nakwakhombisa yona uNkulunkulu wathi uNkulunkulu ngempela lona esilandelayo mase ifike lapha komkhwanazi esekhuleka base bememukela base bemnikeza indlu wayesehlala wasebuzwakala ukuthi ukhona umuntu kaNkulunkulu lapha komkhwanazi umkhwanazi wayesethatha inkomo eseyihlabisa inkosi yasezulwini manje mayikhomba le nkomo eyikhombisa inkosi lesiphendula inkomo siyitshela umqalo wendlela ithi cha mina kamoya wakho umkhwanazi mina ngizela lapha ngokuzokhokha icala wathi eshisa umfobe eshisa esidunjini waze kwasha nobhanana wakhe basibemangalelana wasekhokha ngale nkomo ngeke shembe ungigibina ngoba lingakhulunyiwe lolu daba ngoba mina ngizela lapha nje ngazokhokha icala uthezi umkhwanazi wasebizwa umqalo wendlela hawu mkhwanazi nathi inkomo ikhuluma hawu ithi nineze inkosi na ithi inkomo nakusiyona akuya ayona ayisiyona wakho izokhokha icala njengobila wathi yebo mfowethu uthenga ishise igulini washaya ubhanana wakhe wasekhokha ngale nkomo wasithi ya kulungile inqumeni kodwa kusiyomnikeza umkhono akwazi ukuthi unxesezele ngayo silandela umuntu wasezulwini batana bakhe akusho ukuthi lo sikhuluma ngawo ubhombela akeke uwele phambi kwethu batana bakhe basezulwini ngoba siyambona imangalisa zezakho zinje ngoba zinjalo siyambona uNkulunkulu ngokusithanda thike lutho uNkulunkulu wasithanda wazoba nathi emhlabeni uthi
uyonkulunkulu ngasikepe mubi ngoba unembomo imbomo sibaqedile abantu wasethawu kwathi abamsiza ukuhamba thina bawushaya uthi ngempela uthi ubaba wami ongizalapho wathi mayifika kulonkulu waguqa wathandaze kuza uNkulunkulu ukuthi kuzoweleka na wathi uNkulunkulu wamphendula ngaleyo ndlela wamphendula ngayo ngoba wabe sethi asihambe badabana sizowela isu selibuye emazulwini ukuthi sizowela uthi ngempela bangena ubabamkhulu wangena nabo esebhele ushumela ngaphesheya uthi bathi bephakathi nomfula yaqhamuka le ngoma yakhamisa unomshuku isikepe wabelwa ikhomba ngobhoko nje kunyamanzi ingoma yalala nyongo waphela kanjalo wawela waqhubeka nomsebenzi kaNkulunkulu inkosi busise ngisilamela Oh, yes, I will. Yes, Kisobabaza indawo umqalo wendlela wezima ngaliso phakathi komzi engane kuwo ngihlale ngithi uma ngizalapha ngoke ngixhume ngithi zoke ngixhume bathi angizisho ukuthi wakuphi wasethempelini lasevukile ebatshentsheni ingane khona ebatshentsheni umatshangasi yebo ngibonge Nkosi yezulu nomhlaba selethe anti wasevukile siyabonga Nkosi yamakhosi umsebenzi wasenzela wona namanje Nkosi yamakhosi wasivusela kuyavuka ukuvukile wasivusela ukwanyana ukhona wavuka kuyavuka abaningi abavukayo Nkosi yamakhosi phakathi komuzi engane kuwo wasasiphuma eNtabankulu uthe sibuya kulelo sonto wasethi uMthembu
kade ufike umqalo wendlela wasethi usalapha wona mfana wathi ngibona ukuthi njani ekhanda wathi ngifuna nawe uzube nje ube mhlophe ikhanda usana ngubusise uthi wasembeka isandla kanti umbeka isandla nje kulo lona lelo sonto uzolungiselela ukuthi bayeza abafana ngoba ngikhuluma njani asike noma nambayo ngithatha bakhona lapho abafana sebaphuma esibhedlela ejele sebapha lapha sebengabanazalethele ba kosezulu nomhlaba basebefika abafana basebefike bemthatha ekuseni kuyisabatha wasehamba esibhedlela wathi fike esibhedlela sesilanda ngemuva sacela enkosini Yesu nomhlaba sathatha ucingo safonela umfundisi ngoba wayehlaleyo phakathi ejele umfundisi ehamba naye sasesihlale sifonela umfundisi uba kusegoli sasesimfonela umfundisi wathi ntambama sesibuya esibhedlela simbona ukuthi hayi alisekho eliya phambili onke aseyemuva sathi ntambama ngo-4 wasefona intombela umfundisi wathi umfundisi lapho omthembu uthi ubaba kuhamba umuntu eyomeleza esibhedlela wasangasasa wasephuma umfowabo eseyomemeza sibonile ukuthi uyomemeza nje hayi akusekho lutho kodwa siyiqinisela inkosi yezulu nomhlaba ukuthi khona umqali wendlela ngoba kufikela wambeka isandla nempela wahamba umemeza bangcwele akayazi yonke le ndawo umthembu esikhulumayo wayengekho uzwa ngoba sikhuluma nje ukuthi kanti indaba yabankulu kangaka indaba yabankulu kunegamo esasihabelele lafikayo lathunyelwa umthembu esewotini wathumela umvangeli wasekhetho kuhle wathi umtshelele iy'ngane zami ukuthi azihlabelele ngoma u-104 sayihlabelela waze wabuya siyihlabelela sasithi masifika esibhedlela sithandaze sihume siphakamise izandla siyibeke ngaphezu kwakhe sihubuvuka nathi phezu kwakhe sithi sesifikile sithi siphume ey'nganeni zakho siphume emndenini wakho sizokulanda sifuna ukubuya nawe sithi masesihamba ntambama bese sithi sesihamba sesiyakhaya sesiyey'nganeni zakho asazisokule sithini emndenini omkhulu kangaka bangcwele siyambabaza uNkulunkulu ongabonwayo sayihuba ingoma phakathi komlozi wamthembu waphuma esibhedlela waphuma emzimba uhlangane nenyanga namanje khona uyaphila usemhlophe ikhanda lithe nje qhaka amen amen automatic. Library get other people. Ura
ngomezulu ogane wamthembu engwavuma ethempelini nasethendweni amen kama nazalethamakasentini sizendabeni enkulu badala bakhe basezini kulesi sikhumbuzo sikababa umqali walobu buNazaretha njengoba kunje namhlanje lapha emhlabeni umhlaba wonke umhlophe wemhlophe umqali wendlela amen nazaretha sizowabaza-ke sizobonga sozenzela sezulwini ngingeke ngande kakhulu badala bakhe basezulwini ngizokhuluma nje lokubengakuzwa kukhulunywa abazali bethu ngoba njengoba usho bona bamazi babamkhulu thina asimazi kuthiwa-ke bantwana bakhe basezeni ubabamkhulu wayehlupheka akhishwa nabantu ngoba abantu bona abafundisi laba wayethi manje behamba akehambeni ubaba athi mayahamba ubaba abantu bamlalele baphume ezinkondleni zabo balandele ubaba umqali wethu abafundisi bona amabhishophi baphatheka kabi bathusele bathathela abantu babo maNazaretha manje asezwini kwathiwa asihlangane sikhulume simtshele ukuthi akangathatha abantu bebola yena akanaso umshini wakhe isitifiketi umuntu kuthiwa-ke bantwana bakhe basezwini baze bokulashe enkantolo bathi hayi asihlangane sonke thina badoda simkhulu angathi mahamba asithathela abantu bethu baboqala njalo akanayincwadi thina sinazi incwadi maNazaretha bakhe asezwini kuthiwa-ke bahlangana-ke lapho bahlala khona bomthetho bakhona kuthiwa-ke maNazaretha bakhe basezwini wathi maye ehamba ubaba nalabo ehamba nabo ayamlelo kala lelo basethobakala ukuthi basebambona abanye omakhelwane lapho bathi makhelwane wabambiza omunye lo umakhelwane ombizayo wayinengane yayingahambi makhelwane umbonile ushembe ngoba kuyasiza nawe udlule khona la yini wasathenganise khona kuye ngoba kuyabasiza abantu wambona makhelwane ukawami wabeseyemthatha lo mntwana wahamba naye wafika phanye lakaqala ukukhuluma lapha bafuna bamlalisa lapha ngaphandle bambizana endlini maNazaretha bakhe asezulwini kuthiwa-ke wathiwa singakaqali ukukhuluma size ngakho lapha ngicela ukuthi size nami umuntu nalo umuntu kaNkulunkulu namphandle laphandle onomoya kaNkulunkulu akahamba ayomsiza lomuntu layami lapha akhona amsukumisa amphilise akuthiwa abantwana bakhe basezela fumwa mangamuntu kulabagcokana ababhishophi wathuleka nje uba aboneko wayezosukuma vele ahamba akisukuma asukume lo muntu maNazaretha bakhe asezwini wathi ubaba kuyothi kufanele ukuthi ngihambe ke ngikale lokusiza lowo muntu bese ngiyabuya-ke sesithe ngakhuluma endlini wasuma waya khona ubaba maNazaretha bakhe asezwini kulo baba bamlasile wathi wamsukumisa maNazaretha bakhe asezwini balibonga inkosi wathi bathi amaphoyisa ayikho leyenu nilo ngoba uthe ushebelo ambani msukumise lo muntu nimsize amfuna muntu wathi wasukuma yena wafuna wamsiza umuntu wasukuma ngakho ayikho leyo kuzokufika ebamshumayela laba abantu laba maNazaretha bakhe asezwini badabuka ngoba babezele ukuthi bazothethisa ushebe kanti abazi bazolithethisa bona ngempela ngoba maNazaretha bakhe asezwini babesakhuluma lutho ukuthi ngabe nabo uthetha lelo kala lelathethwana wabezokuthiwa ngilakhe abamthetho akahambi ushebe ahamba ashumayela ngoba bona behlulekile ukwenza umsebenzi wabo Inkosi sisemzini
ngifishana kuphela ngizobonga phambi kaBombela emnyazini kwathi lapha ya sisedibisi ngacela ngathi baba kangasi kubaphathi balapha kulowo musi wasenkolozi abaphathi bakhona ukuthi bakwenza njani zilukhuni izinto siyabathesa siyazenza ziyenzeka kodwa manje ngacela Bombela sima samampondo kuyakheka manje sicela ke okunye baba ongaphezulu kwalokho esekwenza inkosi usisebenza ngakaqali phansi manje ake ngicele lapha baba Bombela sima samampondo nginomntwana shele umntwana uyaphuza uyahola ushaya amatraki ngifayidala phezu kwakhe khona ngoba nami ithemba lami ngilibeke kuye phela ukuthi sekuyiyena yena ozongisiza namhlanje na ukade 10,000 ngosolodwa ngicela baba ungisize ungene enhlizweni yakhe lo ngane ikwazi baba ukwazi ukuthi ekhaya bese bamthethe ishiya umama ngiyacela Bombela sima samampondo namathi ngiyafasazana ngezwe ngicela kuwe mthuma shebe azintoma shiya manje mathabizo ngiyabonga uSenkuzi Amen. Siyakubonga uye onguye Oh
nazizwe baba. Nkosi yamakhosi nazizwe. Ngoba ngikukela phandle lo musa ngizobongela amakhosi akithokho baba. Mina ngingumzukulwana wamakhosi alelizwe uSamakhosi. Sengibasathi ngiyabheka ngapha ngiyacinga ukuthi hawu ubani ozobuka uSamakhosi ngibagoqele ngamadolo babongile imisebenzi enkulu owayenza kuwo wabathanda Bhobela wabathanda uSamakhosi ngoba kwathi mawusuka emzini wasePhakameni wathi sengiyahamba ngiyakwazi khona inkosi engithandayo kwaZulu engazange ngibone inkosi yamakhosi manje ngiyabona ukuthi inkosi mangabe ngingathi inkosi ngenze inkosi ngiguqe kahle phambi wakho ngaguqele lokho baba nobaba mkhulu ngabe yiphuthe elikhulu inkosi yamakhosi kuthiwa inkosi yamakhosi yahamba yaze yafika kulelizwe yafikela emzini wakwaHlekwayo okwathiwa inkosi yamakhosi kukoJalima yafike yahlala yabuza ukuthi uphi umuzi wenkosi lapha yaphuma uHlekwayo wahamba waye enkosini wayebikela ukuthi inkosi yamakhosi khona umuntu lo uHlekwayo lo wayesebenza eThekwini lapha mbona khona baba mkhulu uthe wayesefikele ekhaya lakhe wayesehambe uyobikela inkosi yaseMandlazini ukuthi ufikile uNkulunkulu lapha ngiyamazi inkosi lo muntu yasebenza uthi ke ukhokho wami engisukume ngiyokumbona lo uNkulunkulu ukuze anginisele imvula lapha imvula isani inkosi yamakhosi uthi bavunula ogogo bahamba baya kuye ubaba mkhulu naye ukhokho wami bafika ubaba mkhulu ekhona lapha wase uHlekwayo eselungisa indethi uzofaka khona ubaba mkhulu uthi naye wathi umqalo wendlela hayi uzohlala nami khona kuyo lendlu ngoba kwakukhona indlu wayimhlalise kuyo wathi uzohlala nami kuyo lendlu ubaba mkhulu wayesethi enkosini yaseMandlazini yangaleso sikhathi wayesethi hawobani labo ngoba ubaba mkhulu wayehamba nogogo wami wathi lamakhosikazi azavunula kahle wathi hawu mangase amakhosikazi mayigide ngavunula kanjeya kuthiwa yini lokho akufakile la wathiwa Nkosi yamakhosi amagxaba wathi hawu ngiyawathanda amakhosikazi avunule kanjeyana mthiyana uthi wayesethi lapha nje mthiyana ngizocela indawo uthi wayesihamba naye uNkulunkulu wethu umbhombela isitimela samaMpondo wasithanda Nkosi yamakhosi nanamuhla sithande indondo yomusa uthi konke usihluphile shembe ukusuke usikhulisele inkosi esinayo namhlanje umzukulwana walamakhosi amadala uthi inkosi yamakhosi wayeseyafika ubaba mkhulu wayese ekhombida embili inkosi yaseMandlazini esikhomba le ndawo lapha ezansi nasemarobotini esikhomba leli hlathi inkosi yamakhosi ngoba leli hlathi inkosi yamakhosi uthi asethi hawu inkosi yamakhosi angeke Bhobela ongena kuleli hlathi ngoba linenyokembi ebulalayo uthi wayesethi inkosi yamakhosi hayi kodwa mina Nkosi yesizwe ngithande lona leli hlathi uthi wayesethi kulungile ngoba uNkulunkulu uthi wayikhuluma le nkosi ngoba yazi ukuthi sizwile ukuthi uNkulunkulu lo uyakwazi ukwenza izinto ngoba eqale inkosi yamakhosi ngoba isikhathi sihamba yaqala ngokuthi icela imvula ngoba yini nje wayesethi hambisa lamakhosikazi ekhaya ngoba le mvula isizona khona manje uthi wathi hawu umuntu onjani okhuluma kanje usho inkosi yaseMandlazini uthi inkosi yamakhosi kodwa izulu ngempela lashintshalana uthi wathi inkosi yamakhosi uBhobela hawu hamba niyobheka inkosi ukuthi ayicilanga yini emfuleni ngoba nali izulu selinye kanje hayi siyabona Bhobela uyaphinda uyalisa usungaphuza imvula ikhafule kodwa uyalisa inkosi yamakhosi uthi hawu ngoba sifumile emadokoteni abuyele emuva sengathi ungasiphuthanda lokuthi singabuyele emuva ekwenzeni izinto ongayithandi shembe yini kuthiwa inkosi yamakhosi ke ubaba mkhulu wethu wafikakala lapha ukhokho wethu kuthiwa wayese igweshintanda asazi inkosi yamakhosi ngoba namhlanje njengoba ina kanje lemvula isidida inkosi yamakhosi kuseyilo igweshintanda hawu makuyilo Nkosi yamakhosi akusiphumusa Nkosi yamakhosi umsebenzi wakho wenzeke kahle kuthiwa wafika ubaba mkhulu leli hlathi wafika amathambo ekhona echithekile amathambo abulawa yinyoka kuthiwa
wabiza amashashangena abantwana benkosi basondela amashashangena abambana amashashangena abambana ngezandla ezokwenza umsebenzi wakhe ugombelezo lakhe lelizwe hawu Nkosi yamakhosi ubuyile gombelezo sikhumbule khumbule namakhosi akhona lelizwe waphumela olude Nkosi yamakhosi akubonga ukuthi uNkulunkulu ngithi Nkosi yamakhosi ukuthiwa uNkulunkulu wethu esefikile kule nyoka wabiza amashashangena wawenzisa umkhuba wakhe wasezulwini amashashangena abambana ngezandla wakhulunywa nale nyoka bantwana benkosi uthi hawu ubaba omkhulu uyakhuluma le nyoka ithi hawu ungcono Nkosi yamakhosi kunobe ngiyofela kulowo wamgodi engalingani kuwo ungcono ngizofela khona lapha kuwe Nkosi yamakhosi nangampela uNkulunkulu wethu wathi sashana wabonakala inyoka isifile yathi Nkosi yamakhosi akhange kulanda ingubo endlini le nyoka Nkosi yezulu nomhlaba yangcwatshiswa okomuntu khona ekhaya yayisithume omunye obaba wathi akahamba othenga isihlahla lapho okuthengwa khona izihlahla Nkosi yezulu nomhlaba isihlahla lapho ezosibeka khona ukuthi le nyoka ithe ngeke ifele ehlane izofela lapha kuNkulunkulu wayo nangampela wayingcwaba bayayazi lapho ingcwatshe khona kuthiwa unemithi emibili ukugombela lezi zihlahla owayitshala khona lapha Nkosi yamakhosi ngalamazwi ngibongela amakhosi akulelizwe uNkulunkulu kaShembe angokhokho bami ukuthi Nkosi yezulu nomhlaba nanamuhla usubuyile Nkosi yezulu nomhlaba usubuyile gombela simala samampondo uzusikhumbule ubuyile nje sinje abantwana bethu Nkosi yamakhosi abasebenzi abantwana bethu ababheki lapho silandela khona Shembe ngicela ubakhumbule uzukhumbule Nkosi nesizwe sakithi Shembe oyingcwele ukhumbele nabazali bami Nkosi yamakhosi ubaba wami esesele naye uye lo umshumayeli phakathi kwaleli khaya Nkosi yamakhosi abasikhulisile benobaba ongizala naye baba umshumayeli ngicelela ulelo lude phakathi kwalomuzi ukuthi afike Nkosi yamakhosi efike ubhekile lo muzi uzubuyele Nkosi lamandlazi owafika wenza indaba enkulu imanga Shembe ezinkulu esingazi ukuzokwenza njani ngizobabongela baba nobaba mkhulu ngiyacela Nkosi yamakhosi ukuthi mangabe kukhona lapho engababongela ngakhona kahle bangithethelele indlondlo yomusa uzukhumbula isizukulwane Shembe somuzi lapho engane khona Nkosi kwakhuzwayo lapho kwangena khona Shembe izinto Shembe azenzeki kulomuzi Nkosi yezulu nomhlaba kodwa khona kuyabhutshwa nje kuphela kuyabhutshwa nje Shembe ngicela ulivale isango lokubhubha Nkosi yamakhosi kodwa usikhombisa indlela ukuthi izinto sizoyilungisa kanjani ngegama lakho nyazi lezulu sobuyile ugombela usimela samombo wathi ngokuya Nkosi yesihlalo wathi ngobesesasibonile gombela ukuthi uwe Nkosi yamakhosi sicela Nkosi ukhumbule abafowethu Nkosi yezulu nomhlaba washiya ubaba abazali basishiyele ekhaya bayazama Shembe ukuthi izinto zilungile ekhaya kodwa kukhulu nje Shembe kuyale ngicela konke abazamayo Nkosi yamakhosi ukwenza kuphumelele khumule nomuzi othanga ubheke umkhokheli lo owabandishiye Nkosi yamakhosi owaphuma nobaba waphusho bede kulo leli khaya Nkosi mhlabhutshwa kuleli khaya Nkosi yezulu nomhlaba wasewakha ematshani yilo leli thempeli wafike lapha embeka khona kwase ithi inyanga yezulu ukwandishiye ngokuNazaretha abuyanda ngicela Nkosi khumbula abantwana bakho bakulela thempeli ubaphe Nkosi imisebenzi Shembe ubaphe nomshado Nkosi yamakhosi bangadingi bangasweli sikhumbule Shembe Nkosi Amen.
Makhosi uNkulunkulu baba bethu uNkulunkulu wezwe lakithi ngiyabonga uqaphele umklasi ephakame ngibonga Nkosi ukungivumela ngize phambi kwakho shembe asinandaba thina nemvula ma ukhama ushembe noma ngaqhamdana uqhamdisile asinandaba ma ufiphambi kwashembe asinandaba makuvuka vuthwe nini sothishise vuthwe inkobe zakuthayela vuthu simila phambi kwakho uqabadelela vuthu inkobe zethu zakwethu ngoba siphambi kwakho Yehova indana siyabonga kakhulu uNkulunkulu wasephameli ngelila sathula inkosi yamakhosi uThixo lokubathina uthi baqoqa kade kufike umfundisi ukhulisa esuka eGospel ubehamba nabelungu ababili bathi bayizingane ezisuka einganeni zikaJakobe zithi zizwi zezwe manje zizwi ukuthi lo mthombo owavulwe le ukukhokholo wabo nalapha ukhona ithi ke inkosi yamakhosi ngiyacela baqoqa umndeni ovukela lo mthombo ngoba bathuma ngabe lo mthombo uhlala uphatha bazowuthatha bona ukuthi ungenwa ngemali lowo sizobabaza kuqaladeni sizobabaza nje ukubabaza Nkosi yamakhosi ukuthi sikhona lapha phambi kobuso bakho Nkosi siyabonga ngingumkhokheli uMabiyela mina wasenkandla eKhaisani Temple usuke enkandla nje lapha ngikakhulu uNkulunkulu efaka hey sayibona inkinga wami hey sabusa enkandla ay suka siyabonga kuqabathele sizobabaza masifika lapha sesifika lapha kule ndawo wasethwathi imoto zihamba baba wasekhipha ibhasi uThixo luthi asambe siyekhona sethwathi ibhasi lokwazi uhamba liyofika khona lapho sasishiya sahamba saze sayofika khona masifika isitatimende sakhona sikhonjiswa umuthi lo muthi usungaphela kagamthini manje kodwa abantu bakhona alaziwi igama lalo muthi ukuthi muni bathi ke ubaba mkhulu wafika wayama kuwo lo muthi mhlazana eyovula lo mthombo bathi wawusemncane kodwa yena wayama kuwo uma eyama kulo muthi uyakhumbula uthi bathwala abantu bakhona basebephendwile manje amanzi engekho uthi uzobhajatiswa kwasethi ngiyakhumbula siyabonga Jehova ngoba wena khumbula siyabonga Nkosi yamakhosi ngoba uyakhumbula wena uthi wakhumbula siyabonga wasakhumbula ukuthi le ndawo sabeka amanzi thokhona indoda yasola kakhulu yathi yabona ke manje sekusuka lokuhlanya kwalo muntu lapho njengoba nje akho manzi abelo lapho kuthiwa amakhosikazi akhala athi sekungathi Nkosi yami ngoba njengoba lo muntu asethiwa bhabhatiswa umfula sasukhonjiswa lobhode kakhulu yithi ke thina abantu besifazane sizokha amanzi emgqomo sizothela kulo muntu ntawumbili uma befika kule ndawo safika Nkosi yamakhosi kunedress bazokhumbula sasambe nabo kunedress yazangoma kunedress yeyoni lapha kukhiwa namanzi kaShembe lapha uShembe wathi khona imangabe lapha elamanzi ethi endiwa khona endwethu kunamahlanu khona ayisithupha leli lesithupha wayesethi masebefika kulo wasethi bekani phansi izimbu enimbangazo uqhwaye ngezandla manje ngoba sekuseduze uba nizolibona leli nje ngoba ngagcoba ngalovala lo mthombo safika lapho kuqabathele thokhona indoda le ndoda yayisola bathi bakhona kwakuyikhathi zabotri waseyithuma eGospel ekhangani sebusamu wena eGospel ubuye ngaso manje uthole indoda yahamba ubusuku bonke lokhu ku3 kuye yahamba kwaze kwayini kodwa ilokhu ikhona
umzimba mawufika khona kuwo basekhombisa ukuthi nanti loqala nanti lesibili nanti lesithathu nanti lesine nanti lesihlanu sizobabaza nje kuqabadele ngoba manje sekugugile siyabona umnyango kekulafeke manje uma feke asazi manje ngoba sigula kanjani ukuthi sizokwenze njani ngoba ngabe manje nathi siyaqala phansi siyaqala ngapha sifenkeze siye phambili sikhulise Jehova ngiyibika Nkosi yamakhosi ngiyagula nje ngiphelelwa amandla ngingavumi noba ngihambe ngingavumi noba ngizeni ngicela ukuphila Nkosi yamakhosi ngibongele noba abakhulu bami abakubona Jehova ukuba size sazi Nkosi ukuthi wena ukhona ukushela ngiyababongela kakhulu abamkhulu bami umgquzula kodwezimbili esengane sontshona ngiyababongela abamkhulu bami usazizwa shela uNtombizile intsha yazo ngiyababongela abasikhombisa lento enkulu kangaka esibuyo phambi kwakho siyifa siyakenza sizifa basezini siyacela kaNkulunkulu omuhle ukuhambele Nkosi emazweni akithi Nkosi lapha sisuka khona sicela uthando Nkosi kakhulu baze singabakhokheli abangaziphakamisa abantu besizwe sifuna thina ukubumbana kuqabadele sisuka sofika singabakhokheli nje sikhulumiswe lokho njengoba kade singene kuwe Jehova sikhulumise sizokhulumise lokho lokhu sicela uthando siyabonga kuqabadele ukuthi asephambili siyacela Nkosi yamakhosi balele ekhaya nami ngiyathanda nje uthando uhlale endlini noma feke amanazareta uhlale endlini noma feke alakheli yakha kuqabadele alakheli ngabantwana abafanele babe basebenzi sengifike kuwe-ke uNkulunkulu wasephambili ngizomanga ukuthi akelakhele yakha phela nami ngifuna ekufeke njengamanazareta amen Nkosi usise elizweni amen Vocês não sabem. Melhor que vocês não vejam que eles não existem. Mas morrer acham que vocês. O maravilha e filha. Por povo. O vosso filho nas artes. Por mais oculto. O abuela. Pomeira e Davi. Zala fincona. Maduro que vai chegar em Davi. Amém. Ukwambela bangele sangagala kuno mama babe bathathu ababekhulile bekhuluma ngokubombela imisebenzi wayenza bekhulisiwe besikhombisa ukubombela isinanja kwakunomama bangele abababili labo mama kuyizinto zawadlala ezayihlala ephakameni njengoba namanje sahlala bangele phansi kaShem zazihlala khona lapha ephakameni lezi zinto kwathi ubombela ngifika isikhathi lapha ehamba khona eMampondweni waseshiya umyalezo emakhosazaneni wasethi makhosazana njengoba ngihamba nje eMampondweni ngicela balinde ukhona amakhosazana azokhethwa la azohamba bangcwele nangempela kusho ukuthi abesiyalinda la makhosazana-ke mayiselinde la makhosazana asekhethwa la khethwayo bangcwele kwabonakala
esehlanza segeza esembatha kahle eseqaqa sebebaqaqa emakhanda njengenjwayo ukuthi umuntu uyaqaqa ekhanda bangcwele kuthiwa zikhonza ezinhle lamakhosazana ayimabili aseyathathwa nangempela esethuli lamakhosazana ayobekwa laphana kuthiwa khona kusestation bangcwele sakubona leyo ndlu kuthiwa kusestation sezansi ezangaphansi kwaphezulu kuthiwa lesikhonza ezinhle lamantombazana laphana kavela kahleke ayimabili ngawadlamini ngeyibongo kuthiwa lenenye isikhonza ezinhle yabe nayo isifekezele yabe isithi udadewabo hayi dadewethu nami sengizwa sekuvuma nami ukuthi nami ngiwalandele amakhosazana ayesethule ayi kuthiwa yakhala lenenye yathi hawu ngiyobuyela kanjani ekhaya sasisume sikabili sengiyobuya sengingedwa nekhaya usungishiyile ngiyofike ngithini ekhaya mina kuthiwa isikhonza ezinhle abesiyangempela yasiyalinda le ntombazane yasiyaqaqwa ekhanda yasiyambatha kahle wadlamini asiyalala sebamathathu asiyathatha sofaka laphana estation mabangcwele ukhala walenkosazana kusho ukhombisa ekuthinteka ucingo ezulwini ubombela ezindaweni zasemampondweni wasebuya ubombela ngangakusasa wasefike seyibuza ukuthi angaka amakhosazana akhethiwe wasithiwa mathathu basethi yaselikhumbela ngicela kini makashuthi ubani nobani baseyasho bangcwele asakhumbuzwa abantu ababani kodwa lenenye yawadlamini igama lakhe ushengo wayibiza ukuthi nohlala kuthiwa selikubombela cha lowo bengabaliwe lapho bebalwela abababili cela nihambe niyomkhipha basebehamba bangcwele sebeyomkhipha shengo omuhle wena ufuze ukuthi esehambile emhlabeni umoya usumthathile usuhambile wena uzumfaka wakho kuthiwa abangcwele kahle enkosini masebemkhipha sebeyombeka lapho kufanele bambeke khona wasebaphuthuma bopheka ikhalishi bahamba bopheka ikhalishi ubombela abangcwele bathi bampheke kuthiwa bamfuthe emakhaleni kuthiwa bamfutha isikhonza ezinhle kuthiwa bamfutha baze babathathu kuthiwa besiyathimula wabesiyavuka lentombazane wadlamini isikhonza ezinhle ngomphefumulo washembe kodwa ubombela kuthiwa besiyala kusiyami angazi jawu uNkulunkulu azayikhumbule lapho ikhona aphinde nomndeni ayiganele kona ayiganele emanzimeni lapho eshadele khona uthi ubombela besiyala ukuthi ucela ukuthi usazana ukuthi nomphefumulo awusuku wena manje akusewona owakho usuhambile sengifaka umphefumulo wami ngiyacela ukuthi uphathe kahle lo mphefumulo ungawoni angazi shengo ingcwele ngowawona yini khala kalungile kahle izinto azihambi kahle nomndeni wasemanzimeni uNkulunkulu azamkhumbule bangcwele ngeke lapha bakuzibamuthi ukhona ngeke inkinga esinayo lapha emndenini wabaduka isikhonza ezinhle ngiyacela shema uhlasihleni babaNazaretha ukuthi sineyinkinga bangcwele luhambe sibuyela abantwana bashiye makoti ngikhuluma nje basilana nje ubaba umfundisi nababa uduka sebekahle akulula bangcwele uzithula ngiyanethula ubaba masesisele naye bangcwele ubaba sinaye kade sifika insika bangcwele bakasha u15 yeshiya umakoti ilalelo wami yeshiya umakoti sikhonza ezinhle siyacela shiko ingcwele usitawela uba uyaphuleka uphuleka amaphila ngaze usemdala uthi shembe kuzothwani uzothini uzokwenza njani le ndodana yakhe zifike ngo-15 March bangcwele ilandela indodana enye ukuhamba umakoti phambili wathi umakoti mayenza umsebenzi wamakoti wakhe wahlabeka ngemvana wahamba futhi wavalile yavalile bangcwele siyacela shembe uNkulunkulu bamfundisa mkhumbule sesisele naye bangcwele mkhumbule osizwe nomhlaba mkhumbule leyakhaya inosizi asazi kwenze njani ukuthi bonakala ngoba ubaba umfundisi bangcwele umsebenzi wakho kuphela wayengekho njengoba ekhuluma nje nomama wayeshela ukuthi wayengekho kodwa ushile uphomela wathi ngihamba ngiyocelela ngoba umdalela ngizohamba ngiyocelela bangcwele sazi noma ubaba wenza kanjani noma ubongeka noma wenza kanjani ziyacela ushele uphomela bangcwele ngoba lo msana awukho akamlethanga emcelele emndeni washela ukuna sikhumbule bangcwele sikhumbule abantwana bethu abasebenzi bangcwele bahlezi nalamajazi asemayunivesithi asiwathi ngawenzani
alenga nje othi umsebenzi ayikho abanye bafike ngetifezi zabo zabangayonisa wenze into ohleli shana masikhumbule baba khona tona baphuza abantu bayaphuza kancane kumele ingane zamantombazana shembe ngelezi ziyabuya ngelizini athi ukhona awuphinde lohlale ekhaya sihleli naso shembe bayikhumbule konke lona sasithamba bangena bakhe Nkosi ngiyasicela ngicela ushaya izasi kuze Wathanda umkhonza uThixo lona umkhokheli uMamthela osemagugwini mathanda umkhonza uThixo sengithabe ngikhokhe inkomo kaShembe iyakhokhwa empela njengale lelilanga kwaku-2000 sikhathi lapho kwafa khona uma wami wafa kwakusekuseni ngo-4 wangivuza ukuthi esethubeni umntwana ethi sisi nawo uzobuka umama lokhe asazi kwenza njani kanti umama seshawe stroke walala nje umntwana sasithi sithi siyathi ngathi ngiyafika ngangasi wafika uShembe sesizulwini wafika yena umntwana manje uqobo lakhe wafika wathi hayi wathi ukubika izintanda semthatha wathi ngilezi wa6 wathi ngilezi wa4 owa12 wathi ngilezi wa14 wayizima abakana bakukhoza uThixo ungasefikile ezongibuza ngithandaze wayinyakazisa ngiyakaze ngibona ukuthi awunyakazisa umuntu engibona phela awunyakazise ngiyakaze ngempela ngivuke ngithi kubo wayesanjani ngo-2012 ebese fika esethi mntana vuka sokusikhathi sokuthanda athi mthobo wakhokheli ethi akunambuyise enolaka lensizwa sesizwini ngayihlala ngisoma mama ekhuluma ngayo yayinolaka ngayibonela ngamehlo ami sengithabe ngikhulume phambi kwesihlathokhozi ngoba izinto eyayizenza yathi mayisithi njengamanje ubhuti wakho wathi yabona mntanami udilizile ekhaya wathela oyibaba wakho nogogo wakho wawathela ngothule wathi manje ngathi sisuka lapho-ke sidikile ubaba wakho nogogo wakho phela ngaphandle ngathi bedikile wasehamba umawakho emhlabeni kodwa inkosi yasesizwini yambuyisa yathi mntanami uzothi uma ngithithatha zobe nginawe angithi kukushiye nawe phela yangeshiye inkosi yasesizwini yayithi mayisifikile ifika amaqede ngibona isihlome ibhola phansi ibisithandaza mntanami ngangithandaza uze kushoyo ukuthi amen ngiyosho emva kwayo yathi sikwalapho yathi ahamba uyothatha ugogo wakho ngaphandle nobaba wakho
kwakuyisabatha babelula yathi thatha isepho ungalayiki nezilutho ngesabatha ngathatha isepho ngaphumela ngaphandle kwathanda ukukhonza uThixo ngaphumela ngaphandle ngathi maphumela ngaphandle ngambona ugogo baba ngathi ngihamba kuyokuqa kubo ngiphethe isepho ngathi mamthi ngiyakhuluma nabo wathi yini baba wabhekale wangambona ngokuqa wathi ugogo mntanami siza nkosami ingane yakhala wathi siza mina ngane yami wamnene ubaba esefulathele ngasawubunye umzwakhe wathi ngakhuluma ngathi wasethi ukhona lapho wathi wabusa izandla zombili wathi ushembe njengamanje batshele benikeza umlotha ubahlangule loluthuli ungasho unikeza umlotha awuqaphuna nkosi yami ngeplete babuya nawo wayiveza izandla ezimbili ngayihlangula ngamthatha ngambeka esiteshini waphinde logogo kanjalo ngayihlangula ngambeka esiteshini ngasengigaqa amadolo sengibaphethe ngahamba nabendini engaphezulu sihamba noShembo umqali wendlela wathi efika lapho wathi njengamanje vula isephu bese uyathandaza ngayithandaza kwathi uShembo ethi ambe wathi njengamanje-ke mthathe ngezandla ukushise uye nabendini engaphezulu lapho kulekhuluma wa ngafika nabo nkosi yami uma ngifika nabo la endlini engaphezulu umama akakwazi usuku umama uyimlezi thambile nje ayikakwazi lutho usuku uma uyomgeza imqala ngapha langapha kodwa lelo langa wathi mayifika wathi njengamanje thandaza ikhala lezindlo ngathandaza wathi lapho wathi njengamanje ukuthi suku umama usebonge ngamele emkhulu wathi soma ngala wathi soma ambone yaluza umama waphinde wathi ukuthi soma waphinde futhi ngathi soma wathi mimi waphinde yaluza wathi kuloko sithathu nje imangasasukuma namhlanje akasawuphinde suma zokushotha futhi nawe phela wathi phinde wathi soma wasukuma wathi yutha wathi kuziwe wathi khona lapho wayisuka wayithi yabona njengamanje ngithi hamba uyohambisiwe usisibu yakhehleni ngajabula ngathi hawu baba kanti ngisendaweni okuyiyona yona wathi uyibusisa kuhleni wathi uma uyibusisa uShembe uyothethisa kakhulu wathi mntanami uyobengathethisweni uyobebulala izitha lezi ezifuna ukubulala wathi nezitha ezifuna ukubulala nangempela wathi ngena isandla sasezwini suka yathi khoma ngendlela ngithi uhamba ngolayini ubaba uthi uhamba ngolayini umude nami kodwa wathi ngakhona ukuthi utshelongwane wathi mntanami kunakashumayela ngithi mangibathume kubaba bese bona bebavimba uthi mntanami maye wakuvimba umyeke uthi thina boShembe akasazi ukuthi lokho kufa sikubeka ngoba thina boShembe sinendawo sibeka kuyo lokho kufa kodwa bona abashumayela abanayo indawo abeka kuyo uthi maye wakuvimba uye uthi cha ungeke kuye uthulume solutho akhulume bonke okhuluma uthi lokho kufa sokuthatha sikubeke kuye lokho kufa uthi uma uzofa ngenkemba nawe uhamba ngenkemba wathi uma uzobulawa ngabantu nawe ubulawa ngabantu ngoba uvimbile mthume kuShembe ilokho bathanda ngokumkhoza uThixo ngaba bazi ukukhulu kukaShembe ngathi uNkulunkulu kaTungala namanje Shembe ngiyakubabaza kade ngikhula ngamhlatho sezulwini ngikhula ngendlela esimangaliso ngithanga uDisemba angaze ngubonge uDisemba uJanuwari angaze ngubonge kodwa wena Nkosi yasezulwini wafika kimi ngoJanuwari wafika ekhaya wathi mawungena ngathi hawu nangubaba ngathi ngiyokukambila lokhu kufa ngayibona indaba thathe sidlula nje yadlula ngami yathi mayidlula ngathi ngiyabona ngathi abuye nje ngaphezulu awuthi ngimlandele ngathi mangithi ngiyamlandela khona lapho wathi nje ambone phela waphelela egcekeni la mama ngisambona ishonaphi ngasho ngathi hawu Nkosi bathi ingwele masakhuza mama bathi ngathi ingwele usezothatha ukufa nangempela Nkosi yamakhosi emveni kwalokho ngasika ngaphila bathanda ukumkhoza nje ngithi ngizoyibongela enkosini yamakhosi ngithi Shembe ngelinye ilanga ngiyoqedela impilo yami konke lokhu ukuthi kwenzeka kanjani ngaze ngawufika ekhaya Inkosi ukuthi senizwile
Bese Cheswe Ina Ingosi Amen. Lo kulmayo hatupe owamulasa ethandana yasembazwane omhlabelana. Amen. Njengoba sebekhulumile abakhokheli sizobakaza ngempela sonke siyababaza. Ayikho phela into esingaphinda siyenze. Uyazi nje mangasuka ukuthi loba ngisuke ekhaya nayo imvula kade inethe ekhaya umuntu ukuthi kodwa phela ulimi lwethu nje singasithi abantu laba ngayigqoka ingubo emhlophe abantu abangakholwa kanti abayakholwa labantu abakholwa khona kodwa ngizoka ayikho enye indlela engizobeka lapho uma ngingasebenzi thina sivele sithi umuntu ongakholwa manje nami-ke ukhulume lowo muntu ongayigqokile ingubo emhlophe uthi phela le mvula le ngangishebe kuthiwa uyeza ngapha yikho eselinetha kangakani ngihamba nemvula ukhulume into ebengayinakile phela hayibo Nkosi yami ngasengasala ngacabanga ukuthi uthini uthi ushebe uhamba nemvula ngoba nje lina kangaka yingoba uyeza ngapha kuthiwe uyeza ngakho-ke bantwana lokomkhonza uNkulunkulu ushembe uNkulunkulu. Amen. Angeke sithembise ukujikela naye futhi siwasitshela wayithola yena wathi yena uNkulunkulu. Manje-ke siyambonga kakhulu mina nje ngizokhuluma mhlawumbe kodwa engikubongakho onyazini kuningi khona umfowethu futhi ucishe washona nje nelanga lelilanga likhona ngoJanuwari. Umjovo bamenza yona bayenze ka-3,000 usho ukuthi wayengasekhona kodwa waphila nguye. Ubaba omkhulu-ke bantwana bokomkhonza uNkulunkulu wabona umama wami. Manje uma ngithanda kuyikhumbuzo nje sami ngikhumbule lokho ngithi nami uma uNkulunkulu engivumela ukuthi ngize la ngizokhulumela umama. Umama uthi wambona umqali wendlela wakhuluma naye wambuza ukuthi mntanami ngizokholwa nini. Wathi umama hayi ngiyokholwa ngizokala ngagana mase ngiganile ngikholwa. Uthi nangempela le wakholwa eseganile lo baba lo uDube. Manje ngiyamela kuleyo ndawo bantwana bokumkhonza uNkulunkulu. Le ngane engikhuluma ngayo ingane yakhe le yokugcina bathathu umama. Ngiyabonga ukuthi unyazi lumbusile lo mntwana kaningi ube ehambe ethiwe emasimini kwaphincika nokandakanda wamlahla phansi
wathi usumshiyile wabuya wazomcinga lapho umlahle khona usuyihambela wodwa usufuna yena manje singathini ukuthi uhlele singafiki ngumuntu kwaphamisa isandla kwaphamisa isandla umnyazi walubona umnyazi uphamisa isandla wahamba uGandakana usuzomgaya sayibonga umnyazi osibusele Amen. baseNazaretha. Ngingumntwana omncane nova ngiyesaba. Kodwa kukhona engiyikukhumbule njengoba ngikulo muzi nje uke wathini umzala. Ngingumama uKhwanazi wawathuli ithempela lami zihlobo zokhonza uNkulunkulu bathandekayo abahle egameni lenkosi yamaNazaretha. Ilapho engatholakala khona lapha ufike isizwe lakwamthiyane ebabamkhulu izobiyela uNkulunkulu wezulu nomhlaba ukuthi umntwana wakhe uyahanjelwa ngabantwana. Yamphendula inkosi yamakhosi mayitshela ugogo uthi yathi mthiyane wakwenza kanjani ukuthi ushaye intombi ngomhlambo wodwa. Washamathe umkhulu washonelwa makoti wakhe washiya ingane lenyanga entathu yayisiba umzalwane lengane umkhulu wayilandela njalo. Zihlobo zokukhonza uNkulunkulu ngidlula kuleyo ndawo ngoba mina ngumntwana wokuqala kodwa mina abantu abayisihlanu kubhujwa kwethu. Ngithi umkhulu shembe umkhulu nkosi yamakhosi umkhulu lomsakamayisi. Amen. Uzungikhumbule osukhumbula abantwana bami ukhumbule lelizwe ongithumele kulo lapho sakwabiyela wathi indala mchophe ngiyathuma hamba uyoshumayela uma ushumayela kahle yobe likhona. Nkosi yami ngiyanxusa endlozini kaNkulunkulu nginxusela izwe lakwabiyela nginxusela sonke singabagcotshwa ezweni lakwabiyela uNkulunkulu azasikhumbule siwubuka ekhumbule nabantwana bethu besithi kuphuza abafana manje sekuphuza ngisho abamantombazana. Cela uNkulunkulu asikhumbule kuleyo ndawo. Nathi-ke ngizoyisho hafu nje indaba yezwe lakwabiyela eyenziwa ubabamkhulu ithi insizwa yakwaNdlovu. Ubabamkhulu wabizwa ngabelungu esiwini amabhubesi eyingozi kakhulu nobhejane beyingozi kakhulu iy'nyoka ziyingozi kakhulu. Kuthiwa-ke uma esefika uShembe wafika wathinta ibhubesi emhlandleni lalapha phansi. Wafike futhi wathinta ubhejane emhlandleni walala phansi. Wayeseshaya isihlahla ethi nawe wena olapha esihlahleni dilinde. Kuthiwa yathi leli nyoka yabeka ikhanda phezu komzimba wayo. Zihlobo zokukhonza uNkulunkulu leyo nsizwa ize yahambe emhlabeni ingeyiNazaretha kodwa ibimela kakhulu uShembe kuleyo ndawo. Ngithi uNkulunkulu azasikhumbule siyisizwe sakwabiyela sithi masithandaza abantwana bethu bebuyele bethole no-NFRC abantwana bethu bethole iy'kole noma sethembele kubi inkosi busise nje.
Basinda Ogupepisa Khosi ngekhetha ikusasifile bamalanga ethunyazwe ezulu amen lona kuqule phambi kwehlo Khosi umukhulekeli mangoli wasethembele lasephileni wesakamthetho amen uthema Khosi ngiphama nokuthi ngibonge uNkulunkulu uguqa phambi kwehlo Khosi wayelethu babami kade ngcotshwa emzini wasehleni buya wathi ingane yami leli bandla khanja kancane gijima wathi leli bandla ena mawugcotshiwe ungajabuleli ukufika kulwambogo ungapheli iminyaka 5 ugcotshiwe athi kuleli bandla ngane yami akusheshwa njengokuqile phambi kwehlo Khosi ngibabaza umsebenzi kaNkulunkulu omkhulu uBongela laseMapondo okuthiwa ngelilanga bantwana bonyazi lwezulu kuthi uBongela wehamba lolu hambo lwakhe esizothola ihamba olwangapheli kuthiwa wathi ehamba labantu ayehamba nabo kuthiwa labantu sebekhathele futhi belambile kuthiwa ke nalabo bantu bathe sebehamba ensimini yendodo kwathiwa igama lawo badedele kuthiwa behamba embili nawo sebogcoba kuthiwa bese phuma ubadedele ethi eyathi le ndoda ehamba nalabo bantu asebebulala imbila wami kuthiwa ubadedele wabese ngene endlini ebuye ethatha isagila kuthiwa wathi mayebuye abantwana bonyazi lwezulu wasebuye semsikazi uBongela ngasagila kuthiwa bese uBongela hawu badedele usikazana emshana kuthiwa siyathuka badedele esecawa ukuthi uBongela lazilaphi igama lakhe ayibonga uNkulunkulu lasehleni baNazaretha kuthiwa wabe esethi uBongela hawu badedele ushaya mina wathi badedele uqala izitha uthi unakane kaze ucimane kuthiwa lesihlalele esithi 210 esithi waqala izitha saqala kanjani ayibonga uNkulunkulu lasehleni baNazaretha singathi abantwana bonyazi lwezulu uba nishembe ngiyale ngithi mangabe ngijulela mina ngedwa ngoba ngiyale ngithi mina nje bantwaneni bami ngithi ngicela umuntu abe nokholwa kwakhe yedwa ngithi nami nginokwamkholwa umuntu nomuntu la ekhaya abe nokholwa kwakhe ngoba umuntu maye nokholwa komunye umuntu uzoshintsha kuyithabathanga esontweni ngoba ethi sifanana naye imshembe uNkulunkulu bantwana bonyazi lwezulu kule minyaka sithi senza 115 years uNazaretha kukhona ngiyale ngibuze mina uNazaretha ukuthi
Shembe konje ngoba abazali bami bangikhulisa lokuhle ngoNazaretha. Ngisemncane ngiqala ukubheka kuleli bandla enangithi ngangila ko-8 years. Ngithi konje yini Shembe oyilobile ngiyenzile. Ngoba kuthiwa ke ukhona kwaleli bandla kuthiwa fanele into nento yenzile fanele ukuthi uNkulunkulu uyibonile. Kuyinamhlanje ngoba ngithi lo uNazaretha abazali bami bangikhulisa ngiseminyakeni ngino-8 years. Ngiyibuza ngithi Shembe leli bandla ngibeyishesha ngena ngabe ubhubhane ngabe iswaba. Namhlanje ngibusile inkosikazi ka-14. Konje Shembe lemgidi wekhosazane ngithi khona nobulile. Konje Shembe lezi ikhumbuzo engithi mina ngiphuthwa sikhumbuzo khona nesilobile ukuthi ngibonile. Ngoba silana abantwana bonyazi wezulu kuthi kufanele sithandazele ukuthi umuntu nomuntu akube ukuthi ubumbele umbonile ukuthi ube khona. Ngoba ngenze uShembe athi mayesekhipha isifusiso salesi sikhumbuzo bese sesizuzwa umuntu ole ekhaya isweyimali ukufika phambi kaJehova. Siyacela ukuthi nyazi wezulu sikhumbule singabantwana bakho siyaduka ebuthweni bakho ngazo ngiyikhathi. Sicela Shembe imali usiqedele nenkolo yokuyiphumeza singamaNazaretha. Usiphe Nkosi inkonzo yokwehlela thina sonke. Usiphe Nkosi inkonzo yokungazi kuleli bandla ngoba umuntu owazendela kuphela wena kuphela. Shembe yazo wezulu siyacela Nkosi usiphe ukulandela ngasemuva. Kwayethuba kwami kuleli bandla umkhulu mntana ngoTshalibhadada. Ethi kuleli bandla funa uhambe kancane ikhohlwa lezi zenivarayo. Njengoba ngikucelelanga ngicela uShembe azayikhumbule. Ngicela uShembe umkhumbule baba. Ngiyaye ngithi noma zikhona ezasemanzimeleni ezabamnguni izona. Kodwa Shembe ngicela umkhumbule ngomsebenzi wakho. Ubeke phezu kwakho umfundisi. Ukuthi Shembe uhambile phambi kwakho. Ngambona Shembe engcwele ehamba kancane phambi kwakho. Ngoba bantwana bonyazi wezulu kuthiwa nakho komxoxa njengoba ngithi ngimkhokheli amazi ngimkhokheli khona. Ngoba kuthiwa leli bandla kuthiwa makumenyezo kuthiwa umamnguni wakwaSkhosana usengimkhokheli eThembelani Play. Kuthiwa leli ndodo uShembe bese ekhipha. Imfunelo yomnguni kuthiwa komunye yenze lingahlali. Ingakho ngeke ngibuze ngithi Shembe kazi yahlala ngithi Shembe ngiyacela ngikhokhele ingcwele sezulu namkhokheli nami. Shembe ngicela usiphe inkonzo yokuthobeka. Usiphe inkonzo ungahlulelani singamaNazaretha. Kube noNkulunkulu nyazi wezulu uthi mina nkosazana obeshumeza inkolo yokwahlulelana. Angikhumbula ngelanga ngishumeza athi ave buhlungu ukubona iNazaretha bukeli ize litheni Shembe ngamenzani. Wathi Shembe wathi maNazaretha umahluleli munye kuphela leli bandla uShembe phela. Sicela uShembe asiphe lezo nhliziyo. uShembe usebenzile ubhombela namhlanje ngoba kwisikhumbuzo kuleli bandla. Kodwa ngingenzeki ilanga lokuNazaretha konuwe noma konwe yimi ngoba ngithi ngikhulu leli bandla. Nyazi wethu siyacela isikhumbule. Usiphile nyazi wethu labantwana sibacela imisebenzi. Sibacela nenkolo phambi kwakho Shembe Nkosi umsebenzile. Nkosi baba ngiyawuthanda. Ngiyakhetha inkosi enkulu yasehlengwa kwaMaNazaretha. Lokhu uqela lapha uMamhlongo ongaphansi kwethempelo lasensimini ngaphansi kwey'ntaba zasongoye isigodi sasoyemeni. Ngithi njengoba uqela lapha nyazi lezulu ngithi angiguqe ngizobongela intombi engumamazala wami, intombi yaseMangatini eyayihluphekile ngizwa izicoka becoca abantwana bakho bami nangibangana inhlanhla yokumfica umamazala wami emzini. Kepha wayebexoxela abantwana bakhe usizo okwadlula kulona. Kepha ubaba mkhulu Mpombela walesula usizo entombini yaseMangatini okuthiwa yayimumatha ithi mumethe umuntu kanti mumethe isilwane. Ebese ngene indawo
eseyilomuntu eseyinhlekiso wephinde futhi emumathe phinde kube njalo kuthiwa basebemyalela abanye bathi Mangema ubobuhambe kuthiwa khona inceku ezofika ey'ntabeni zakwaManzamnyama ukuyobika le nkinga yakho. Kepha-ke ngibona ukuthi uMangema intombi yaseMangathini yalalela laba babeyiyalela kuthiwa yathi siyahamba yaya babamkhulu yafika yaguqa ebika inkinga yayo. Kepha abantwana basezwini kuthiwa babamkhulu wabesekhipha izwi lokuthi inkosi ikubusise umntwana oseyomuma athi sekuba umntwana. Abantwana basezwini kwaba kanjalo, abantwana basezwini umntwana walandela labo balabo ebamuma athi bayizilwane wabe sekuba umntwana womfana waphila lo wabe esegcagcelwa yimina. Abantwana basezwini ongabe uhambe emhlabeni abantwana basezwini eseyinyaza lokuqina ke abantwana basezwini wathi nawe unikela ngomndeni wakhe. Abantwana basezwini ngiyacela ngiyazizulu ukunikela kwakhe ngabantwana babo. Ngiyacela ukuthi uNazaretha nase bethanda ukuhlehla ngiyazizulu bengahlethi ngoba wathi uyanikela ngomndeni wakhe. Ngiyazizulu ngiguqe phambi kwakho ngithi mangibonge noma sengisheshisa nginovalo ngiyesaba ngoJuni 16 ngonyaka ophelile. Ngiyazizulu into ayenza kumina angazi ukuthi ngabonga ngithini. Ngiyabonga ngiyazizulu umntwana wami wesithathu wangivikela engozini yemoto, wangivikela ngiyazizulu imoto ephushwa enye ngemuva yamphusha waseqa umgwaqo lapho okufanele kuhambe khona imoto ithi ingane. Kepha ayizange iqhamuke imoto ithi kepha angizange ngize ngisedele esiteki ukuthi ngabe nokumbuza ukuthi Shembe kwenzekani. Yahamba imoto yeqela ngale yaphinde yabuya futhi ifuna ukumphindisela emgwaqeni. Ngiyazizulu yakho yaphela imoto kepha umntwana wami wasinda. Ngithi ngangibonge ngiyazizulu wabenza kumina. Ngiyazizulu ngithi ngicelela inqola uphinde wabuyisela yona kuba Shembe ungapheli uvalo kuyena ungapheli isithombe. Uma ngiyambona sekhona isithombe usesaba ngiyaqala ngiyazizulu umbheke inqola yakho obuya wambuyisela yona. Maceleleke nabantwana bami bonke ngiyazizulu bahamba ngazi inqola zombili. Ngiyaqala Shembe ubaphephise ngicela nabantwana bami babafana ngiyazizulu baphila impilo yobutoho. Ngiyazizulu kanti sebenomndeni. Ngiyaqala Shembe ngiyazizulu uzubapha umsebenzi ophelele amatoho abo begcine sebebijisiwe. Ngiyazizulu ngiyabonga ngiyazizulu ngicelela ney'ntabeni ey'ntabeni zaseMavumeleni. Ngiyazizulu ngiyacela uba usifafazele uNazaretha kukhule zidlondlobale kuleza ntaba. Ngicelela beShembe nabantwana bakamoya esiguqa phambi kwabo bayakhula Shembe izipho zabo zehlukahlukene. Ngiyabacelela Shembe ubaphe impilo. Ngiyazizulu ngicelela beShembe nabantwana ubaphe umsebenzi nabafuna iy'kolo Shembe uvule lapho kuvaleke khona. Ngiyazizulu ngiyabonga Nkosi Thengumusi. Siyabonga ukufakaza uhlelo unalesithiwa bakhokheli inkosi zikabusisi.